Moje razumevanje medija fotografije od samih početaka do danas nekako bih mogla da objasnim sa jedne strane da se uopšte nije promenilo, a sa druge strane da je potpuno drugačije. Dakle, ono se nije promenilo u smislu da sam ja od samog početka fotografije doživljavala kao neku vrstu mogućnosti da predstavim svoje ideje koje su unutrašnje ideje, koje su razmišljanja o nečemu, a da nekako fotografija zapravo nije bila vrsta alata, da ja sa njom beležim taj svet, nego da kreiram potpuno novi svet. I to je možda bila moja polazna tačka. Sećam se prijemnog za akademiju. Ja sam, mislim da je bilo u pitanju neka teza Blaisa Pascala koju sam ja obrađivala u srednjoj školi, na primjer za diplomski, o čoveku je bedi veličini i to je upravo bila i tema mog prijemnog rada. Dakle, jeste u tom trenutku naravno to bilo manje uspešno nego što je bilo danas, ali to je neka linija zapravo, odakle sam ja krenula. To je neki početak. Sad, sa druge strane, kad kažemo da je moj odnos prema fotografiji danas potpuno drugačiji, on je nekako slobodniji. Ranije su postojali ti svi uticaji. Dakle, prvo uticaj fotografije, uticaj svega onoga što učimo i upijamo, uticaj profesora, uticaj akademije i na kraju uticaj tekstova, uticaj teorije. A danas mi se čini da nekako mogu potpuno da se okrenem tom svom unutrašnjem izvoru ideje, uslovno rečeno, i da pravim radove koji su u tom smislu nezavisni. Fotografija ima tu, da kažemo, fragmentarnu prirodu. Dakle, mi na fotografiji vidimo jedan pokret koji nikada ne vidimo u realnosti, zato što u realnosti mi vidimo neku suštinu pokreta. Mi ne beležimo okom ono što fotografija može da vidi. A fotografije u toj seriji, u seriji rekreacije, upravo se bave tim produženim pokretom, tom suštinom pokreta, ono što je možda bliže skulpturi. Dakle, ako jedan čovek hoda, on će napraviti taj najsavršeniji pokret u hodu. I to će biti predstavljeno na fotografiji. I ja sam doslovno svoje modele tako i tretirale. Dakle, one bi se zadržavali u tim pozama dugo, ako je to poza upravo pokreta ili bilo koje grimase. I onda bi se tako utapali, utiskivali bi se u tu fotografiju, ali bukvalno. Serija fotografija rekreacije, sa jedne strane moja uloga kao fotografa je bila veoma naglašena, zato što je sve režirano bilo potpuno od toga kako će model da stoji, šta će da obuče, kako će da me pogleda, koliko će minuta stoji u toj pozi, gde će da se pravi, naravno fotograf uvek bira lokaciju, ali u tom smislu moja intervencija je bila maksimalna, ali kad gledate fotografije zapravo je ideja da ti modeli deluju kao da su potpuno, da niko nije prisutan, da su oni sami prepušteni tom trenutku u kojem ih niko ne posmatra. U ovim drugim serijama koje ste pomenuli, su ovi portreti, takođe se intervenisalo. Posebno to sa portretima, sećam se kasnije ti modeli, kad bi videli sebe, bili su jako nezadovoljni. Nekako su više očekivali. Obično mi kad se fotografišemo pa želimo najbolje od sebe da damo, a ova serija je zapravo trebalo nečim drugim da se bavi. I nekako mi se čini da je to pitanje vremena nešto što možda može da se poveže sa drugim projektima koje sam radila.
Pre soba zapravo ja sam imala aparat neprestano sa sobom i onako iracionalno obeležila neke stvari. I to je materijal na kojem tek danas radim, zato što tada apsolutno nisam mogla da shvatim šta ću se ja sa tim. Tu ima oko 300 negativa koji nikada ništa od toga nije prikazano. I to je sad neka moja lična arhiva kojom se ja danas bavim. A sobe su zapravo prvi, uslovno rečeno, konceptualni rad, ne kao konceptualna umetnost, nego rad koji je pre svega imao koncept jasan, i koji je nekako krenuo tim putem i zato je za mene značajan. I tu je nekako, čini mi se da kod sobe je značajan taj dijalog sa fotografima koji su u tom trenutku meni bili poznati, kao što je Thomas Demand. On ima jednu seriju fotografija, zapravo prostora, koji su napravljeni kao od kartonske kutije, to su male makete, koje on pravio na osnovu tekstova i vesti koje čita u novinama. Mislim da je imalo veze sa nekom crnom hronikom, na primjer, zločine koji su se dešavali u određenim prostorima. I onda bi fotografisao te makete i one neverovatno izgledaju sa jedne strane ubedljivo, kao to je taj prostor, onda vidite nešto tu čudno, nešto nije, ima tu vrstu izveštačenosti. Ja sam pristupala nekim prostorima koji su potpuno bili u upotrebi, tako što bi intervenisala na način da, ne znam, počistim sve iz tog prostora što može da ukazuje na neki život. I zapravo pokušavala da ih tretiram kao modele, zato što oni jesu bili prisutni u smislu, kažem, u nekoj upotrebi, oni su postojali kao takvi, dakle, to su neki različiti sad stilovi, kao ima eklektičnih stilova skroz, ima nekih stilova, ne znam, 70-ih, ona plava soba, koji su sad kao, ne znam, 10 kuća u jednom komšiluku kao ima plavu sobu. I u tom smislu je taj neki koncept opet zaživeo. To je ono što sam rekla s početka. Dakle, ja sam krenula od ideje da pre fotografije, pre svakog rada treba da postoji koncept, ali onda se desi to istraživanje zapravo i taj iracionalni trenutak u kojem sve se snima, sve se beleži. U serijama fotografija, sobi i portreti, način na koji su predstavljene sobi, način na koji su predstavljeni i fotografisani je zapravo vrlo sličan. Imala sam svest o tome da to nisu niti prostori, niti individue koje bi ostavile nekakav poseban utisak na posmatrača. I to i jeste tema. Jer s jedne strane, kad pričamo o portretu, to je Barth fenomenalno objasnio u svojoj knjizi Svetla komora. Mi kad stanemo ispred kamere, mi smo u isto vreme ono što mislimo da jesmo, ono što fotografi idu nama da mi jesmo i ono kako želimo drugima da se predstavimo. Dakle, kad pričamo o portretu, mi uvek govorimo o poziranju. I uvek govorimo o tome na koji način osoba želi sebe da predstavi. Dakle, to je jedan sloj toga. I ne znam da li vam je poznat rad nemačkog fotografa Thomasa Ruffa, on je upravo u dijalogu sa tom temom predstavljao ogromnog formata portrete koji su vrlo lični na portrete iz lične karte. I onda vi kad njih posmatrate, vi zapravo se osjećate posmatranim. Zato što taj portret ni po čemu nije drugačiji, ni po čemu nije specifičan. Vi možda i zaboravite te likove kako one izgledaju, ali vi se osjećate u ulozi neko ko je posmatran. Dakle, to njihovo svođenje na običnost je zapravo mogućnost da se otvori dijalog o tome šta znači biti fotografisan, šta znači portret u tom smislu. I to jesu isto neki početci, to su ti dijalozi sa fotografijom i sa istorijom fotografije zapravo. Ali u onom, na kraju krajeva, kontekstu umetnosti. Zato što fotografija je specifičan medij u tome što je vrlo prisutno u svakodnevnom životu i što je takođe prisutno u umetnosti, neki mediji, slikarstvo, ne bave se ljudi tek tako slikarstvom, jel? I to razumevanje fotografije je upravo zato i komplikovano, zato što postoji te razne, kako da kažem, načini upotrebe fotografije.
Vreme u projektu Polka se manifestovalo na nekoliko načina. Kako da sada rekonstruišemo fotografiju 50-ih? To je, koristite stare negative, uzori su na stare fotografije. Ja sam čak odlazila u iste pejzaže u kojima je boravila Polka, trudila se da nađem neku sličnu garderobu koju je ona nosila i zapravo potpuno rekonstruisala te fotografije koje sam imala, nema puno njenih fotografija. I to je možda najjednostavniji deo celog rada. Ono što je bilo komplikovano je zapravo to poistovećivanje sa Polkom i negde bavljanje to temom, bolna tačka u porodičnoj istoriji o kojoj se nikad nije govorilo. I sad je nekako čini mi se da umetnost ili fotografija ili bavljanje umetnošću kako god i ima neku vrstu i obaveze, mogućnosti da transformiše upravo ta traumatska mesta. Koliko u individualnom životu nas samih pojedinaca, koliko u društvenom. Kada mi pogledamo u neku stvar ili neki događaj u koji ne želimo da gledamo, mi smo mu već dali šansu da se on transformiše. A posebno je ogromna snaga u tome ako vi to, naravno, kroz umetnosti prikažete i nekako komunicirate sa drugima. To je pokretač u ovom slučaju, u radu Polka. I to je, da kažemo, jedan proces koji je, uslovno rečeno, isceljujući bio i za mene i za porodicu, a i mogo je da deluje dalje na ljude. Moral toga vremena gde je žena tako smerna, prikazana kao, sa jedne strane, ona ima svoju ulogu. Ona ima svoju ulogu, ima svoj prostor, a sa druge strane zapravo je vrlo ograničena u odlukama, vrlo ograničena u pitanju sloboda i načinu života, pitanju odnosa, u odnosu na muškarca i tako dalje. Dakle, ona je, kad gledate fotografije, to je potpuno, to je čist romantizam, mislim, to je fenomenalno. Vi se prosto divite tom vremenu. A zapravo, kad shvatite sudbinu jedne žene, onda se ta slika drastično menja. To danas svi možemo da svedočimo o tome koliko fotografija ne govori istinu. Koliko fotografija, zapravo mi fotografiju možemo mnogo da manipulišemo. To je jedno fenomenalno polje za različite igre i manipulacije. Rad Polka jeste povezan sa porodičnim portretima, u stvari serijom fotografija koja je nosila naziv autoportret. To je kao porodični album zapravo. Nekada su se porodične, to je već svima poznato, porodične fotografije pravile, to je bio svečani trenutak. Ili se odlazilo u atelje kod fotografa ili je fotograf dolazio, sad zavisi koliko su ljudi imali uslova sebi da priušte tu vrstu luksuza. Ali to fotografisanje zarad sećanja, fotografisanje zarad porodičnog albuma, negde i jeste povezano direktno ili indirektno sa oba rada, znači sa Polkom i sa porodičnim portretom. Prvo, ta svečanost, ona jeste bila odlika tih porodičnih fotografija i ja sam je primenila na svoju porodicu, samo što se sad radilo od 90. godinama, gde smo izgledali kako smo izgledali. Mi smo se trudili da izgledamo, da nekako to ostane, da postane deo porodičnog albuma, ali definitivno nije, zato što nijedan član porodice nije bio zadovoljan tim fotografijama. Meni je porodica ranije bila izvor neke vrste nelagode i anksioznosti. Dakle, porodična okupljenost su za mene uvek bila neka vrsta, nekako me je remetilo moj životni ritam. Mislim, nisam se osjećala tu kao da pripadam. Mislim, danas je to drugačije. I to je taj period i sazrevanja i razumevanja odnosa porodičnih i tako dalje. I onda sam ja bukvalno neku ličnu anksioznost prevazilazila tim radom. To je bila moja mala osveta porodici, mislim, na jedan način koji su oni zapravo i prihvatili, mislim, jedna igra.
Rad sa korisnicima psihijatrijskih usluga. Fotografija nam je zapravo dala neku mogućnost ne samo prevazilaženja mog ličnog iskustva i njihovog, u tom smislu se zbližamo, nego upravo i da svi mi kao društvo nekako njih čujemo i vidimo. I u tom smislu je taj rad posebno bitan za mene, zato što jedno je kad mi diskutujemo o nekim stvarima i nekim osetljivim grupama i kad se borimo za nečije prava, a drugo je kad zaista nekako postanemo deo toga. Onda je to ozbiljnije iskustvo. Ja nisam bila njihova učiteljica. Ja nisam njih podučavala fotografiji. Mi smo zapravo jedni druge podučavali o tome. Mi smo nekako, to bio način da se približimo, da se razumemo, zato što tu govorimo o jednoj možda najosetljivijoj grupi u ovom društvu. Naši susreti su izgledali tako što bismo možda po 3 sata ili 6 sati nedeljno se okupljali i svako od učesnika bi radio na svom projektu. Dakle, ja sam njih tretirala potpuno isto kao kasnije svoje studente. Dakle, svako od njih je imao svoj rad i neverovatno da su se vrlo dobro držali tih instrukcija. Sećam se jednog Darka, on je imao rad sećanja, na primjer, i on je odlazio, šetao po Beogradu i fotografisao svoju, ne znam, srednju školu ili neka mesta koja su mu bila važna. Oni su popunjavali taj slobodan prostor koji je ogroman u životu jednog korisnika psihijatrijskih usluga, da su to najčešće ljudi koji vrlo malo komuniciraju sa svetom i vrlo malo komuniciraju sa svojim porodicama. To su neko otkriće za mene bilo zaista teško. I naša komunikacija je zapravo, oni bi donosili te fotografije, a onda bi se otvarala razna neka druga pitanja. Dakle, sad zamislite jednog korisnika koji odlazi na ulicu i želi da fotografiše, da napravi portret nekog prolaznika. I sad to je pitanje koliko se približiti čoveku, kako komunicirati sa njim, kako mu objasniti šta vi radite. Jer to su ljudi koji su često uplašeni, oni se mnogo više boje nas nego mi njih. Uvek smo nekako govorili o tome kao da li je fotografija umetnost ili nije umetnost. Mislim, kao što se sad postavlja pitanje da li je performans umetnost ili nije umetnost. Mislim, fotografija umetnost onog trenutka kada je ušlo u galeriju muzeje. Mislim, sad nemamo više mi šta tu da se pitamo ili jeste ili nije. I kad se jedna fotografija prodaje kao umetnički rad, ne znam, za koju sumu novca nama nezamislivo. Odnos fotografije i drugih medija umetnosti. Mislim da medij nije važan. Meni je fotografija moj alat, ono što najbolje poznajem. Sad malo upuštam u nešto se zove video i film, ali imam utisak da ja pristupam tome i dalje vrlo fotografski. Zato što ja razmišljam fotografski i nekako je teško izmestiti se iz te uloge. Da li je ona prisutnija u odnosu na druge medije, ona je prisutnija možda u tom nekom svakodnevnom životu, ali sa druge strane kad posmatramo video postaje takođe deo svakodnevice. To je sad interesantnost. Što je kod fotografije bio slučaj da je fotografija prvo nekako, prvo su se radili porodični portreti, vizit karte i tako dalje, pa je tek onda mnogo godina kasnije postala umetnost, a video nekako možda prvo zaživeo u galerijama, pa tek onda ušao u taj svakodnevni život. I u tom smislu je fotografija specifična. Mislim da danas postoji jedan apsus s fotografijom. To je najprisutniji medij, ali je taj jezik fotografije možda nešto što mi najmanje poznajemo. Zapravo to jeste medij koji je vrlo slojevit i medij koji je uslovljen tim društvenim kontekstom. I ne možete nju da posmatrate izdvojeno, ni u jednom trenutku.
Čak i ako je posmatrate izdvojeno u odnosu na kontekst, opet bez teksta vi opet ne možete da znate šta ćete da radite sa njom. Dakle, to je medij koji ima u svojoj prirodi fragmentarnost koja nam dozvoljava da sa njome pravimo nekakve druge forme, slažemo kockice. To je privlačno u fotografiji. Dakle, nema kraja toj igri. Nema kraja. Moja fotografska arhiva treba da je podeljena u nekoliko delova. Znači, postoje te fotografije koje su prikazane, ramljene i tako dalje, one se čuvaju u ramovima. Postoje fotografije koje stoje odložene u nekim kutijama, dakle, one su u nekom trenutku u izradi nekog projekta. Ja sam ranije imala laboratoriju, kao verovatno većina fotografa 90. godina, i onda sam mnogo više pravila ručno crno-bele fotografije, danas to naravno ne radim. I postoje ti negativi zapravo koji su tek sada u procesu digitalizacije. Dakle, to je moj novi rad. Dakle, bavim se svojom ličnom arhivom. Tu sad otkrivam nešto tu su radovi koje nikad nisam videla. Jer ranije, ako razvijete film od 36 snimaka, vi pogledate kontakt kopije i izradite 4 do 5 fotografija sa filma. Sada imam pristup, vidim se svih 36 fotografija puta 300 filmova, to je sad mnogo novih radova. Život u prirodi nam daje jednu mogućnost da sve one sadržaje koji su suvišni i koje primamo na svakodnevnom nivou. I kroz komunikaciju sa svetom i sa ljudima i društvene mreže i porodica, da nekako se pročistite od svega toga i da se fokusirate da radite jednu stvar. I ja zapravo ne fotografišem toliko prirodu koliko hodam. Ja hodam neprestano po brdima. I to mi daje mogućnost da mnogo jasnije da sa tim unutrašnjim sadržajima komuniciram. Dakle, taj proces kroz koji mi neprestano prolazimo, kroz rad, kroz to samo ispitivanje, kroz promišljanje o društvu, različitim temama je važan. A sada taj razlog zapravo možda nikad nećemo saznati koji je razlog.